Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kisah seru-seruan ria cerita saupu versi baca-baca yang mendapat sepulai Wanganga Ridwan Channel 65 mamuare penangkaman kisita siruntuk pemeseseran alakanya pejapang oleh Allah subhanahu wa ta'ala na penangkaman kisiruntuk pemeri acara tasawuf versi baca-baca yang mendapat sue Wanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini surah-surahku pasti mata jarang tepat asal surah lori Allah subhanahu wa ta'ala nangkamana kina jajing telah baca-baca surah-surah nasabak oleh kutom itu tepat tentang kena jajing iki aku liga tepat asal surah dan lain jajing kina nasabak maka masih na patudangan na tentuna telah tepat tentuna lori di mana tepat mituna pulai mana telah jaji telah baca-baca surah. Jadi untuk sini seserku ya para berdonaturku Wanganga Ridwan Channel 65 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih seserang mamari seserang melep-lep dalek tanah laki puang Allah subhanahu wa ta'ala na panangkamana kepemak beri ke Wanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini seserang biar para mak beri permaniak bagi seserang dan tentunya mentaji donatur toi untuk sini seserangku mentaji pemali toi untuk seserang yang kegunangi baca-baca seserang mamarin apa baraka nama lep-lep dalek tak pema nalapi Allah subhanahu wa ta'ala na padang kamana ki mak bere pema ku Wanganga Ridwan Channel 65 dan tentunya untuk para donatur nasabak maku ke ulang ya ulang malebik na nasangin tawe atau ulang ramala seserang elai mak bere atau mak donatur ake gunani seserang untuk pada mak bere mamara padang kamal lep-lep dalek tanah laki Allah subhanahu wa ta'ala tata cara na seserang tak kirim ku nomor rekeningnya yang kami gunakan atas nama Lilik Susanti Bank BRI di nomor rekening atas nama Lilik Susanti di nomor rekening 48810113656537. Jadi pak calling nomor rekeningnya seserang di nomor rekening 48810113656537. Jadi sini pak BRI seserang nasab makukur lemah lebih metoi atau ulang nasa kita ulang ramalang jadi mamare padang kamak baraka ki mak BRI tuan nama kegunatoi malep-lep dalek tanah puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tentu nama guna lori di mana tentu sesuatu mak gunanya atau mak perluang seserang jadi pemarna pak baraka ki dan tentu malap dalek seserang. Jadi untuk seserangku ya perasa krepi Wanganga Ridwan Channel 65 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih seserang mamare Wanganga Ridwan Channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Jadi untuk seserangku ya dek pernah subscribe Wanganga Ridwan Channel 5 jangan lupa subscribe seserang Wanganga Ridwan Channel 5 memarai Wanganga Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seserangku pasti mata jaru tepat seserang lori Allah subhanahu wa ta'ala nasabah kasih seserang laki baca-baca nari itu pas sapu balu-balu tentu ner lomak balu-balu nasabah kami metu nasabah metu natuna ripatur telah saya seserang nasabah lomak goda lo pada rupa tahun yang kemana pakarya riai na tutui balu tak sentuna seserang dengan mata kasat atau dengan ngalusu biasanya tuh lalomi teh seserang dan lo mi teh balu tuh apa ada kudet nih teh apa ada katu tuh matana ya na seserang tata cara anahe nah ku ya seserang pertama-tama seserang sebelum rekeri buka kudet gawai media tak langsung tak baca seserang tata cara na seserang tetok kiri lo balu tak nampak tak baca lo seserang pasti mata jarang lo tepat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tani areng lalengati maka lo kak buka ibal-bal ku pelekuan lo pakai kata lo kak sapoi pelekuan masalah salah seserang tata cara na seserang tata arena pasak tak ketelu pura tata arena tabadai cenginya watak made cinta di seserang nampak tak baca di seserang surah Al-Ikhlas atau makada bahasa di kulallahu seserang kita lu pura tak baca seserang tak baca nih Al-Falak atau makada kuna usubira bifalaki 2 kali nampak tak baca surah An-Nas atau kuna usubira bin Nasi 1 kali. Jadi mamar seserang puranya seserang nampak tak baca nih seserang makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Ale teton riolo sapo balu sapo balu sapo pole pak kira-kira majae munapi kapire ji setange ancur ko lama masulekat tuda mengancuru rewa kori mememu saba ale musalangi Allahu la ilaha illallah
wala sapoku pole tepekku nama muarek baluk malaku nama lesit tarala baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi upak kolin kipe mesesre baca-baca nasabah kita lu tupak kolin apa ipa lanjut si pem sesurang tata cara sesurang perintah baca ro sesurang nairo pertama Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 2 kali, An-Nas 1 kali pura sesurang baca ni sesurang makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Alepu teton riolo sapo balu sapo pole pak kira-kira majae munapi kapere jing setang ancur ko lama masuleka tuda mangancur rewa korimamemu saba alemu musolangi Allahu la ilaha illallah wala sapo ku pole tepeku nama muarek baluku malaku nama lesit tarala baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak koling pem baca-baca na sesera maka de baca na sesera nak perintah baca sesera tapal nyawata tatar nak pasat ketelu pura tatar sesera nak kata baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 2 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian sesera ngarata baca ni sesera maka de Bismillahirrahmanirrahim. Alepu teton riolo sapo balu sapo pole pak kira-kira majae munapi kapere jing setang ancur ko lama masuleka tuda mangancuru rewe ko rimememu saba alemu musolangi Allahu la ilaha illallah wala sapo ku pole tepeku nama muare baluku malaku nama lesit tarala baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi anaro baca-baca pas sapo balu-balu untuk yang pertama sesurang ya tau si kedua sesurang pada mutoma pas sapo balu-balu sesurang mamarin kemana kena pak baraka boleh pangalau subhanahu wa ta'ala nak kemana kena jajing sesurang tata cara sesurang tapasi mata jarum tepat tak lori pangalau subhanahu wa ta'ala nah sebab boleh kum itu tepat sesurang jajing kita le baca-baca pasti mata jarum tepat sesurang tatar napas tak pada cing nyawa tak menyami terseding tata cara na padang masa seralok itu tok gari lo na tolok kita pakai wae taja pingi wak dimuto mana puatu tajim penjimpe lo na sesurang mamare tak buka mana ngerodo patutu seandainya makon maka di patutu perkuse atau si patutu balu asal na sesurang jadi kuna tu tak kroi di tosi buka nasaba mana mungkin kenapa nak tema kron aku dek gapak buka na sesurang tengka mana tu sesurang. Jadi tata caranya seserang na ero tatar na pasata tapi decing nyawa ta pura mandecing nyawa ta sedih tamai lo ta ketelu pura makro seserang na pata baca seserang makadai. Tata caranya pertama seserang baca pada na ero Al-Ikhlas atau makadaki kulallahu 3 kali dan baca Al-Falaq atau makadaki di kuna usubrak bin falaki 2 kali dan yang ketiga baca surah An-Nas atau kuna usubrak bin Nas ya 1 kali. Nah kupuran seserta baca rona pata baca ni seserta makadahi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad tu dan ritu buku maki tubuh wala sapo wala patula pole pak kira-kira majae kapere munape jing setange Allahu la ilaha illallah mangancuru na rewe pada mulanna baluku marwa malaku baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi ya kita lu tahu tiba kuali sesurangnya tata cara susura tapasi mata jar tepat alor pengalau subhanahu wa ta'ala susura nak kumade cinta seding nyawata tak pada cing mata rupurani makanya terseding manyamin terseding napa tak baca sesurangnya tak baca nih Al-Ikhlas 3 kali Al-Falaq 2 kali An-Nas 1 kali kupuran sesurangnya tatar napas tak kita lu bertatar napa tak baca ya susura makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad tu dan ritu buku maki tubuh wala sapo wala patula pole pak kira-kira majae kapere munape jing setange Allahu la ilaha illallah mangancuru narewa pada mulanna baluku marwa malaku baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak kolektif yang baca-baca na sesera mamaran kemana kenapa baraka boleh pengalau subhanahu wa ta'ala sesera tata cara sesera tak bacanya Al-Ikhlas 3 kali baca Al-Falaq 2 kali baca An-Nas 1 kali napa tatar napas serta sesera tatare tak pada cing nyawa ta sesera napa tak baca sesera makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad tu dan ritu buku maki tubuh wala sapo wala patula boleh pak kira-kira majae kapere munape
jis setangi Allahu la ilaha illallah mangancuru nariwa pada mulanna balukku marwa malaku baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi ana seserangun nae mamarika kina pak baraka oleh Allah subhanahu wa taala pasti mata jarum tepat seserlor Allah subhanahu wa taala nang katalain aja kita baca-baca seserang. Jadi untuk sini seserku saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya dari kung kada tak salah seserang ada pada kina sahabat biasa tidak lupa daripada kehilapan dan kesalahan, dan tentunya saya minta maaf mulai capa aja lah tu capa gemak tak lah tu capa aja tan akung kada tak salah tak pada pakai seserang sahabat biasa mi tidak lupa daripada kehilapan dan kesalahan. Saya selaku admin dari Puanganga Ridwan Channel 65 mengucapkan undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.